has become flesh. Unto us a child is born, the Savior of this broken world. Oh, hear the angel voices sing, come, let us adore Him. Peace has come, for our King is with us. Fully God and fully man, He comes for all with open hands. He rules with love on David's throne. All praise belongs to Christ alone. Oh, hear the angel voices sing, come, let us adore Him. Peace has come, for our King is with us. Peace has Holy, 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 Jesus, we adore Thee. Peace has come, for our King is with us. Let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, hear the angel voices sing, come, let us adore Him. Peace has come, for our King is with us. Peace has come, for our King is with us. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, hear the angel voices sing, come, let us adore Him. Peace has come, for our King is with us. Peace has come, for our King is with us. Father, thank you today ting oras. Ito'y kami nga may ito'y nga message kay song. Thank you. Hindi pa nang i-reveal mo para ito'y kina-Diyos mo kara kami. So lang na ito'y ti strength me. So lang na ito'y ti biyag me na tunay nga prosperous and victorious kara ito'y nga may nga laldaw. Nyaman a situation ket mabalin mi tagbaligi kapugan ka nga biyag mi. Salamat, Father, iti kadamlata
nga Diyos nga nagiiyan ka na kami in Christ by the power of your Spirit. May iso, iti mamagbalik ka na kami. Ito commit me na ito yung message nga i-reveal mo tapos ka sa galing nga life ka na kami. In Jesus' name, Amen and Amen. Mabalin nyo tagtugaw. Hallelujah. Mapantay di message. Hallelujah. So, thank you. Ano nagijay nga pasalamat. Natanggap mi gapo iti life ni Jesus. At amin nagijay ket bunga iti biyag ni Kristo. Karagijay nga no. Niyaman nagdi pakabiblesan nyo ka na kami. That is the fruit of Christ's life. Amen. And na kami yung tagpasalamat kami kada kayo matlang sumop-support kang ronata at the gospel. Araramidan nyo na jay gapo ni Jesus. Gapo iti word. Gapo tayo sura ito iti na-receive tayo nga maya-mayat nga biyag. So nga rumbarmat jay fruit naman kada kayo. So nga, thank you iti prayers nga isumanan ti bunga iti biyag ni Kristo nga prayerful life at may nainayon kami iti prayers you. And thank you karigi material thanks nga fruit matlang ti Christ life nga generous life nga panang support yung matlang even iti material thanks as karito'y bado. So, thank you karito'y kanda dumapay. Fruit amin ni biyag ni Jesus na gito'y nga mangyari. Amen? Okay, so mapantay di message nga balon tayo. Lata itirayto yung nga year 2023. Amen? Nupay. Teka na yung ko'y bagbaga nga. Isumat laeng. Iti aldaw. Day number lang tagbaliw. Di ba? Dapat parasan tayo ti New Year. Nga isil celebrate. Katanya ba tinagbaliw? Kada iti napalpalabas. Nga tinagbalbaliw. Number ti calendar. No may panggapi jay, di lang mo ti makita man nagbaliw. Ti simlata, ti bulan, ti simlata, ti aldaw. Lunes, Martis, kung kunan lata. Ket, ti madi, no hangag baliw ti biyag mo. Dahil ti madmadi. Iso nga, kitaan tayo, nga ti biyag tayo, iso ti ag-change. Amen. Ta iso ti mabalin nga agbaliw. Babaan kani Jesus. Ti ag-change into positive. Amen? From negative to positive. Dahil ti pa nag-change nga mayat. At iso na dyan, etiket ko nga isuro dito'y, kakitaan nyo nga itiray ti year 2023 nga umayla tati continuous nga panag-change iti biyag mo. Nga agbalin nga kas jay creator na. So mabanda yun day 2 Corinthians chapter 4. Irugit yung verse 16 kaya natin verse 18. Iti pangalak, iti short message. Today ito yung arabi. Hallelujah. Pinatparas tayo iti nag-celebrate the New Year. Katawan ti change, nuhaan nga ditoy. Iti papanan tayo. No lang lubong, ay style na lubungan, awan ti change. Uray mano paputok da. No bigat, the same damat lang. Uray mano pulutan.
Isu nga dito tayo makita, nga ti panag-change, aday di spiritual. Pantoy verse 16 to 18, 2 Corinthians chapter 4. Hallelujah. Kitaan nyo nga dati ag-change ka na kayo tatangayin. Ang nga di isumit lang. Kailangan nga ag-change tayo. Ang kang ag-change, ijay, pamahin na pamayan. Ang ka mablesan, hindi pamahin nga is time. Gumatang ka kadagi dyan na bubukal nga prutas. Kakargaam di bulsam ti money. Tapno ada kwartam the whole year. Ang agpaypayso dagi dyan. Ano tinang para si dyan? Even the New Year's resolution, nga balbaliwak, oray sa kadi may saka religyoso. No, ada kami nga agsimba iti alas 12, tirabi jay simbahan, ibagat ni jag, sangit akpay nga talaga. Sincere, na ikastak nga agsangit. Kuna kajay, bagmat, oh God, kaya't ko tagbalbaliw. So nga tatang, Rabi, surrender ko amin. Tibiyag ko kunakmat. Baliwan lak. Sa kaya't ko tagbalbaliw. Tatanga January. Ito no, January 1 pa lang. Ay apo, nabartakak malang. Na makapaupay nga talaga. Kasano ba ti kasatag baliw? Dahil kasay. Mayat na jay, ada iti pagkasinseridad ko dyan. Pero saan ko nga mo ti kastana? So, uray gayam kayat mo, nuhan mo nga mo ti kastana, still, ag-fail ka. So nga rin dito tao dito lubong, possible nga da kadakwada ti kasjay. Pero, ano ti ag-fail? Kasi saan nga napan ti usto nga teaching ti kasan ti tunay nga ag-change. So nga kada tayo, kailangan tayo nga ag-change, ijay tunay nga mang-change kada tayo. Okay, so basahan tayo dito eh. Okay, dito eh. Kitaan nyo ang talagang yung Bible aday ti renewing. Kat day by day, dayta. Han nga yearly. Okay, verse 17. Okay, dati light affliction. Pero ti workout na daday, yag na kada tayo ti exceeding and eternal weight of glory. Nati ka na sawan, ti glory of God, karkaro nga shine, manifest, iti biyag tayo. Verse 18. Mm-hmm. Okay. So, nakita ti message. Tayo tata. So, makita tayo dito iti pa nagbaliw day by day. Ti ag-change inward men. So nga kailangan dyan, inward man tayo ti ma-educate. Matitchingan. Iti outward man, hana kaya ti mangbaliw ti biyag tayo rita. Amen. Tandaan na tayo, ti talo party, ti kinatao tayo, spirit, soul, and body. Kat no jay bagim ti teachingam, handa ka nga kaya nga baliwan di ay. Even your soul, your intellect, your reasoning. Panay amin di, ten na dajay, body and soul, ijay tumuno na nga teachingam,
iti biyag mo, mapan ijay hid knowledge. Iti kuha na ijay, agbalin nga knowledge of senses nga kunada. Dajay panakikita ti mata, jay taste mo, jay panagbanglom, jay hearing mo, jay touch mo, wano feeling mo. Dajay ti mangkontrol pa lang ijay biyag mo. Ingala nga hangka nga mapan ijay inward man, I want to change. Naparos tayo dita. Because natural man, ijay agbibiyag ti natural man, nagijay, hangga na born na gina, dajay palang spirit na nagijay, nanatay, or dajay old man, dajay fallen man. May bagbagan dyan may isang sister na tayo. No, kasi palang tibiyag, foolishness, kanya na jay spiritual things. So nga haan change tibiyag na. So magita yung ora niya mga mangyari ito'y lubong. For example, tinangyari, tinyusa nga partial nga news ng mga mangagmi, ada na gijay Highlander nga napanaglangoy natay na. So enam, tinatay, dua dito'y baka kang upat dito'y Trinidad. So now, sabali lang tidadumang nga mangyari. Amen? Pero still, oray no adadagidjay, makikiktot ti tao, and then, nanghihinayang sila, kuma. Kadagidjay nga, celebration na, hanlang kumakasayan, hantay lukumanop na panan, tagakasay. Pero still, nga handang ag-change. Why? Tila ngayon ti panag-change, inward men. Ulitan tayo verse 16. Okay. Hallelujah. Okay. Sige, verse 16. Okay. So makita yung di outward man, isuda jay, kinruar nga, langatayo. Uray lumaklakay, awan mabalin na yun jay. Talaga nga ti bagitay, lumaklakay. Uray niya ikasam. Pero, itayan ti renewing, ijay inward man, na ito yung born again, nga spirit mo. Idinawat mo na Jesus, na anak ka iti espiritu na pabaro sa spirit mo, haanin nga old. Tada ka ni Kristo, baro nga parswa. Dadjay nga baro nga parswa nga, mauawagan ti inward man, nga spirit no, na deti ma-educate, na deti masursurwan about God, so timang change ti soul, your mind, will, and emotion. And then, isumalan na dyan timang change, it is senses. Tadat is spiritual senses. Tandaanan nyo nga dihan pa nagbasol di tao, ada senses dan. Ada pa nagdengag dan, ada pa nagkita dan. Pero di pa nagdengag, ada pa nagkitkita na, kasla pa nagdengag, pa nagkitkitan pa lang na Apo Diyos. So, that is spiritual senses. Amen. So nga dayan ti panag-change, ket dajay inward men. Marenew dayta day by day. Kasano ti panaka-renew na? Anya ti papapanana? Colossians chapter 3 verse 9 and 10. Sige basa. Okay. Sige. New man, that are born again. And have put on the new man. Ikaw was you, the new man. Amen. Okay. The first, uksubo nyo. Di ba verse 9? Lie not one to another, saying that you have
put off the old man with his deeds. Tajay fallen man. Na tinatay din na born again tayo. So, ikanan ko ibaga, kakitaan nyo kuma, tajay inlansa ni Jesus. Our old man is dead. Tadi natay ni Jesus ijay cross, inala na the old man. Romans 6 verse 6, inlansa na ijay cross. So you are dead. Ijay old man. Amen. Hanmon nga biyag dihay. Amoy no biliban nyo ragito i-work out the Holy Ghost. Han mo maawatan ka talaga di intellect. Hanga maawatan pa iti natural man nata. Foolishness kadakwada iti message ti cross. So nga oray ibagabagam no hanga na born again, foolishness kanya na. Ti makaawat dito'y kada tayo nga born again. Iso nga kuna na dahi, put off the old man. You have put off. Inoksob yun, daan nga kinatao yo. Pati jay ugali na, aramid na. Kasano maoksob di ay? Believe nga you are dead. Natay kay dyan, na-cut off jay relationship mon, ijay old life, ijay old self. Biliban nyo gawin di ay. I-confess you every day. I am dead to the old man. Inala ni Jesus sa dyan, nga daan ka kinatawag, in crucify na ijay cross. Kat pinagungan na ti baro nga biyag. So nga baro ti biyag ko tata, connected ak ijay new life ni Jesus. Kasi di ka sadyak change. Bilibam nga natay kay ijay old, ngam bilibam lang met nga nagungar kay ijay new life. That's the power of Christ's resurrection. Di kayo nga ag-change. Kat once nga ag-change, dadya pananaw mo iti biyag, so timang parang aiken ka. Tatimalas, ti buwisit iti biyag mo, jay old man. So dadya dyan nagbasol. So dadya dyan na ilunod. So dadya dyan na penalty, ti sin. So dadya dyan defeated. So dadya dyan under the power ni Satan. So kailan makita mo nga you are dead, ijay tapno haanda ka nga i-control ni Satanas, itayan lang ti control ni Satan, ijay old man. Awan ti control na ijay new because your new life is the life of Jesus. The jay life nga nang conquer iti hell. Anak ti Diyos. So awan bibiyang ni Satan. Ijay biyag mo nga anak ti Diyos. Free. Free da jay. From sin, from curse, from sickness and diseases, free from poverty. So ano makita yung nga you are dead ijay old, natay kayon ijay pobre nga biyag. Natay kayon ijay masaksakit nga biyag, taga-impyerno nga biyag, anak ni Satanas nga biyag. And then makita yung biyag yung nga new kani Jesus na jay ti kawasyo. Di lang di ba nag-change? So nga may baga-baga jay righteousness. Tajay sinner na tay. Jay new life mo righteous. Tadi na anak nga barbaro, na anak kini Apo Diyos. Na anak ti Spirit of God. Righteous and holy. Ni Jesus ti righteousness na. So ano makita nga you are righteous, awan right, iti sakit ijay. Because tilang nagkaroon lang iti sakit,
Wano ni Satan ti right iti biag tito because of sin. Ngam natay ka ti basol, kung nagbaling ka nga righteous, awanan ti control na kin ka because you are righteous. Jay sinner ti control na. But jay righteousness na abak isunay jay. Hallelujah. So no, kanayon tayo ngay meditate tayo, I'm righteous in Christ. Jesus is my righteousness. Ag-change si panagkita mo di sarili. And then because you are righteous, awan ti right ni Satanas nga mangikabil ken kati urayan niya nga curse because ti righteous awan ijay curse. Hallelujah. Kas jay ti biag. Jay kunada nga marin-renew day by day. Ulit verse 10. Kaya ba nga talaga tag-change? So tiada-adalan tayo na gito eh. Nga mangbaliw. Padasam ka di, ngayon gana may meditate mo nga you're righteous. Gana ma-overcome mo jay sin ni jay biyag mo. Kung ma-overcome mo jay basol, awang problema. Tati problema lang sin eh. Verse 10. And have put on the new man. So they're born again. Which is renewed in knowledge. Yan. Anyay kasala marinyo. Or anyay kasala nga agro. Jay inner man mo. Marinyo ijay knowledge. Anya ti knowledge, panakaam mo. After the image of Him that created Him. Colossians 3:10. Kita nyo anong magkakaroon ka tin knowledge, panakaam mo jay kinasiasinom kas baro nga parswa kini Kristo. Ijay ka nga marinyo nga mapurma akas kalanglanga ti Dios. In His character, in His power, in His wisdom. Amen. Because ni Jesus, pantayo dyan. Pagkita ka na kayo na gito eh. Siya na ito desire ko in my life. Dada pagbaliwak na mapurpurmaak, akas kiniamak sa dilangit. Ano gabi ko na, imposible na ita. Ano nga imposible, dinawat mo na Jesus. Naborn again ka eh. Ano nga imposible? Apay naborn again ka eh. Agpaiso de, agpaiso man lang de, tuloy na. Tuloy na lang de, no, naborn again ka, edi, ag-change ka. Amen. Chapter 1, the 1 Corinthians, verse 30. Amo iti nangyari din na born again tayo ngamin, ni Jesus nga ti biyag tayon. Ni Jesus ti righteousness tayo. Ni Jesus ti blessing tayo. Ni Jesus ti salonat tayo. Nagbalin nga kakasjay, since spiritual birth. Idinay anak kan nga nagbaling ka kasjay. Kaano ka nagbaling nga tao? Idi binmaro ka, wano di bibi ka palang tao kan. Nay anak ka, tao kan. Nay anak ka mati espiritu, espiritu kan. Kat manipo di jay, apanay kay anak mo, nay anak kan nga, kalanglangam ni amam. Nay anak kay dyan nature ni amam. Kasasaad ni amam. Nay anak kan nga righteous. Nay anak ka nga healthy. Nay anak ka nga baknang. Nay anak ka nga powerful. Kasjay nga talaga tibiyag.
Amo yo, uray may baga-baga dito no, hanyong ikararag. Hanyong desiran. Lumablabas, kasla di nagtestimony tatay. Karkaro adu pa lang ti dodoktrinam. Nga masapul nga sikat mangi workout. Han mo natawid din na anak ka. Imbis nga dito yung Bible, no, na anak ka, naalamon nagiyay. Dahil ti baro nga kinatao mon, na bindisyonan kan nga anak, ta anak da ka ti Diyos. The spirit mo very rich. The spirit mo healthy. The spirit mo tagalangit. The spirit mo powerful. The spirit mo righteous. So nga ti kararag mo, magkaroon ka tin knowledge nga maawatam no sino ka nga born again in Christ. No anya biyag ni amam, iso ti biyag mo, di born again ka. Iso ti kararag mo, kaya i-reveal ni Apo Diyos. Dito ko na nga magkaroon ka tin knowledge. Okay, mapantayo. 1 Corinthians chapter 1, verse 30. Say it change. Not of him are ye in Christ Jesus, who of God spake unto us wisdom, and righteousness, and salvation. Oh, kita nyo ni Jesus, kada tayo nga born again. But of Him are you in Christ Jesus, na kayo nga dake ni Kristo, who of God is made to us wisdom. At ikayat na asawan, ni Kristo inaramid ti Diyos nga kinasirib tayo. He is our wisdom. So, nag-meditate ka masiribat ni Jesus ti sirib ko. He is my wisdom. Tadya spirit mo, ada kanya na ni Kristo. Kaya't mo nga ma-overcome ti kinanangnang. Daytoy. Ang alin nagkarkarar ka, awa naman mo, kapo Diyos, nga masalamat, taura, awa naman mo, ay, tendak lata, labsam dayta. Nalainga kapo Diyos, tanay Jesus, to wisdom ko. Inaramid mo ni Jesus nga kinasirip ka niya. So I pray nga ni Jesus nga wisdom ko ag-work, ag-reign in my spirit, soul, and body. Dahil ti karara. Kasi ti ag-change nga born again. So magita yung ado ti churches. Pero handa na ta nga sumisirib. Why? Handa nga believe dito yung word of God. Nga ni Jesus ti wisdom na. Oh, and righteousness. He is our righteousness. So you are my righteousness, Jesus. Ti kinalintag mo, iso di kinalintag ko. Tas sika ti kinalintag ko. So my spirit is righteous. Parihas ta ti righteousness. So I have this righteousness because you are my righteousness. Kakasya hitapno, lumintag, jay panunot mo. Ma-overcome, jay basol hangay ito no, inailubong ka manan, oh Lord, nailubong ak manan, nagbartekak manan, Apo Diyos pakawanan dak, salamat ako namin jay saom, ano ipod no mi tibas basol mi, faithful ka nga mang forgive. So salamat o Diyos. Okay. Pinorgive na ka. For example, na-forgive kay Jayan. Tatamanan, tuloy mo tagbiag. Gaputahan mo lahat nga mabilib nga you are righteous na idengpap ka manan. Lord, forgive me. Forgive me.
hinunam nga faithful ka, nga mang forgive ka, siya lata ti biyag mo. Ngam no baliwam dihay. One mayat dihay because biblical. Pero may mayat nga ti confess mo your righteousness. I am righteous, you are my righteousness. Kaya po din na cleanse me from that rawat iti arak ka po Diyos. But I believe I am righteous. You are my righteousness. Maramdama matay jay appetite mo ijay. Matay jay raman ti arak. Matay jay raman ti basol. Matay jay raman ti worldliness. Ijay biyag mo because of Christ. Righteousness. Kasi ti kasana tag-change. Hallelujah. Ang ka nga confess ti basol. Agi confess ka ijay life mo in Christ. Tapno adat ti new. Iti new year. Tanyo ti tao, pumanap putok. Papupaputok na, mayat. Sige. Karoon no sobra ti kwartam. Ngayon no siya karoon pa yung mga adal. That is foolishness. Ipiano lusis sumata, dahil nabuyam nga mayat. Ano dagi jay ko. Kamno yung kalang papaputok. Kat panonotom nga sa gasot ti may isang paputok. Pinumtok diya sa gasot mo. Blessing of kadiya ngayon ka pinaputok. That is foolishness. So nga baka nagpaputok maramdaman ka na kayo. We are righteous and we are wise. We have the wisdom of Jesus. Ni Jesus nga tanga daking kakayat na rin. Think about that. Agpaputok nga ta ni Jesus na datoy. Kita nyo ka rin agpaputok sana. No mayating ka. Kastay, sabit mo na dito yun. Ang kagapaput tila payag, no may mayat. I believe ni Jesus nga Lord and Savior tayo. Madina niyay. And He is your life. So no, may biyagyo. Kaya po, mas-save ti kukwar tayo. Mas-save jay family you. So no, may biyagyo lang ni Jesus di, ang kapan nag-beach, nga pa nagbartak, sa kagpimisok danom. E di natay ata, ag-inom lang dumat, lagay na duma. Ngam no amom ni Jesus, di hanggang kasyay. Di nalisyam ko ma. Wise. Ay sos. No, ada ni Jesus kada tayo. Karkaro maramdaman. Siyempre hangga pulutan nga pulutan, no. Sabaw ka, sabaw ti. Sabaw ti aso. Imbis nga New Year. Punpun. Ado tag change. No. Makita yun rin ito eh. Hallelujah. He is our righteousness and adapay. Sanctification. Ayati sanctification, panakapasanto. He made us holy because He is our holiness. Kaano nga nangyari kang karita? Hindi na born again ka. Since spiritual birth. Naianak kan ijay presence of God. Ijay Spirit of God. Naianak ka kini Apo Diyos. Natawid mo, nagbalin ka nga particle of His nature. Ijay kasasaad na. Woo! Nagita tayo meditate yung kadi. Makita yung lumaing kayo man. Tati kinamaag kini Apo Diyos, the worldly life.
Dahil ti kinamaag kiniapo Diyos, ura kasano, kunada kinalaing da, they are foolish in the sight of the living God because the wisdom of this world is foolishness unto God. Amen. Kunada lumalaing dang patpatayon dati sarili na. Kita nyo kani kunan ti tataw linmaing da iti last days. Pero pumatay. Dagiti inventions na. Diba? Habang pumigpig sa ti kwanti cellphone, maradradiate tayo mat. Na. Kitaan nyo kadi, lumalaing ti tao, mapapantayugam kay ni Antichrist. Kitaan nyo, alandan ti number, pa-register namin. Ito ti fulfillment ti kwan ni Antichrist. I-record na namin. Alanda amin nun nga number. Ti cellphone. Ngam ti ko na tayo, apo, naganas ta, panay card. Ngam no masirip ka, amom nagidayan. Adda kami ti last days. Kun kunampay, ngam ti lubong, ayun, mayat tata. Madamdama ikabil na dito yung kwarta. Wala, ikabil na ito yung kwarta man, itaptapal mo lang no, agbayad ka. Oo, nagganas. Amen. Pero mapulfulfill the jay plan ni Antichrist. Kada tayo amo tayon. Holy in Christ. Sanctified. He is our sanctification. And redemption. Woo! Woo! Hallelujah! Amen! Dagita gamin adi. Ti meditate you. So, fix your eyes or looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Okay? Amen. So nga tikitan tayo, iti verse 17 and 18, iti text 2 tayo, for our light affliction, ti will work out na the glory of God. So nga, adula ta ti pagnaan tayo because haan nga ag-work na the glory of God na awan ti pagnaan tayo nga affliction. So nga ron nga no masubok ka, rejoice ka. Tayo will work out na ti patience, endurance. No balitok ka kuma, karkaro ka nga sumilang. Karkaro nga jay glory ni Apo Diyos rumwar. Verse 17 diyan. Subli tayo diyan. Okay. Kung naka-shortcut, kailan ma-explain. Tapno dagunggunan ti New Year tayo. Kaya masaksaktan. Pagsayatan nyo nito eh. So nga dito yung atawan, prosper kayo, no, maibiyag yun na to eh. Hallelujah! So nga da kami, kakitkitaan nyo, I know, mas asyan kayo nga, mayat nga dati asyo, compassion nyo, pero what we need is faith. Pagipagpamati kayo ka na kami. I-confess yung kiti, healthy ni pastor, sikati health na. Anda ka pag-reason. Tanya taromidak. Mo'y syakti accountable dito eh. So nga hanga mabalin nga grace sakti dito eh. Mausar man na kita kakadwa, stilata, nga daaklata. Amen? Hallelujah. Amen. Siya kami kinkargo. So nakita nyo ni Moses, ako na ni Jethro, papaksuyan ka dita ng disciple, pero haan nga nag-rest, bagi na jedadakkel. So nga oray madado tayo, dakkel latat bagik.
Sa sakti na ipakarguan kami ni Lord. So haan nga mabalin nga panawak da kayo. Nga dakdak kayo. Amen. Agresak siguro, dadya laang maturog. Agresak lang, no, awan titurturog ko kasi. Ngam na dya pagtugawandak, anyo mauray de. Gana nga haanandak nga alan ni Apo Diyos. Amen. Awatan niyo. Siya tinayaban. So kita nyo ni Paul, tanyo dargay nayaban, awan. Sige da nga sige. Amen. Hallelujah. Okay, verse 17. For our light affliction. O kita nyo, light affliction. Momentary troubles. Okay. Ano mapantayo ti NIV? Kuna na ijay, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal weight that far outweighs them all. Eternal glory ti will work out na kada tayo rin. So the more ka maguguran, the more ka nga sumilang. So nga nagidya, kita andak ni Mrs. Wano, kita andak ka magmagna dita. Makita yo, kasla ko, very weak. Pero tayan lang ti strength ko dito eh. Jesus is my life. Jesus is my health. Jesus is my righteousness. Jesus is my holiness. Jesus is my wisdom. Jesus is my redemption, my salvation. Jesus is my strength. Jesus is my joy. Jesus is my life, my light, my everything. So, auray kaslamat matay ti bagi. Jesus is my strength. Jesus took all my sins away. Nailed them all to that cross at Calvary. Even sickness and diseases, even curses was laid upon him at that day. So inlansa namin. Once and for all time. Once and for all. Hanga pamintalo ti bayad. Once. Namingsan lang nga binayada na. And that's settle everything. So that's my meditation. So no kayat ni Apo Diyos, biyagak ta tidog, and then isuti promise na, karisaw na, then agbiagak. Because I believe in Him. Awan akon kinpatay. Awan akon di sakit. Uri no kitkitaan nyo, han nga knowledge of senses, Diyos usaran tayo dito eh. Knowledge in the Spirit. I'm still healthy. Strong. Because He is my strength. I'm now connected with God, my Father, in heaven. He is my life, my supply. I am anointed, full of the Holy Ghost in power. To preach the good news to the poor, to heal the brokenhearted. Amen. I am anointed. I am a spirit-filled man. Tagidyan lata ti meditation ko mang ta-transform kanya every day. So kaya tiyo ba ti ma-transform? Kasi ti aramidan nyo tatangayir. Ijay word kayo nga gi-confess mang believe. Kaya ti kararag yung nga may reveal.
Because the more nga may reveal, the more kayo nga change. So nga uray umay dagita nga negative situation, sige lata. Confess kayo nga confess. Because apay nga di binilieve yun ni Jesus, kaya na-accept yun kung nag-work. Edi ag-work mat lang. Amin nga word of God. Hallelujah. Amen. Suso nga, tikit-kitaan mi diyan nga makita. Hanga diyan makikita ti mata. Because no diyan makikita ti mata, temporary or da di kunada nga knowledge of senses. Wordly pa lang da jay. Human knowledge. Human wisdom. Ngam no jay saan nga makita ti natural nga mata, tikit kitam, da jay in workout ni Jesus, ngahaan nga makita lang in the spirit by faith, iso da jay timang change. Taamin nga makikita ti mata, temporary, temporal, but the things which are not seen are eternal. So nga tikita nyo, Jehan nga makikita. Anyo nakita, kay nala ni Jesus say, basolyo ijay cross. Pero you need to believe. Accept the truth. Anyo nakita jay blood. Ngayon nala na jay basolyo, ano inugasa na. Anyo nakita jay basolyo ijay. Pero iso ti bagbaga ti word of God. Jay blood na. Iso ti nang ugas ti amin nga basol mo. You need to believe you are washed, sanctified by the blood, by His name, by His Spirit. Nagijay ti mang change. So nga orayawan bubulsam, I am rich, 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 I am rich. Because dinayanakak na tawid ko amin, kinabaknang mo nga ama. Aming kukuha ni Kristo kukwak. So I am rich since His spiritual birth. I am rich. Amen. Ingana change. Diya kapan panunutam. Ingana maawanan ijay mind mo iti mindset ti poverty. Ti same ti sakit. I am health. I am health. I am health. I am health. Ingana maawan, ijay feeling mo, itirik na ti sakit. Ijay mind mo, nga masaksakit ka, kana marinyo dehay, I am health. I am health. I am health. Jesus is my health. The Holy Spirit is my health. In the name of Jesus, I am healthy. You are my life. Healthy God. No sickness. No diseases. Kasay nga kasay. And turo ko change. Siya to ba'y kajay anointed nga riyay. Ini 3 days ago, denggag nga ron nga denggag lata, hanak lata sumardang. And then, nag-work na dyan mas higher level. I am anointed, Spirit-filled, Son of God, full of power. Amen. To preach the good news to the poor. I am anointed, Spirit-filled man, full of power. So na itultuloy yo, biglang ag-shine di ay. Dagijay ti mang-change ka na kayo. Uray nga rudan, uray kunam, babae, sugal, mananakaw, kakasya nga is babairo, lalakiro, uray nga kakasyahay. Basta i-accept mo nga, accept, maramdama, matay, iti appetite mo ijay. That's the only way. So nga, imbis ka umadayo kayo, nagkamali kayo, kaya po Diyos,
Kawan nyo kiti nga mapan. Ijay presence of God. Kat i-receive you. Jay no sino kayo. Kene Jesus. Po. Nagrigat tag-imin no kaso iti preaching. Ngam no, ikang kayo ti preaching nga da jay ko. Naglaka tag-imin eh. Hanggang nga dyan kapi, ti pag-aklungan nyo no New Year. No ko nakakasday. Ti pagrawutan nyo kuma. Nagiging kasay. Ito kaya ti tatao na dyan. That is, kwa pa lang kami na dyan. Titertera na da dyan natural mindset. Ngam dagito yun, in the spirit realm, dagito yung preaching, ti makareceive dyan spiritual man. So, medyo kastati wayo. Kastayoag-receive. Ano ito ibagak? Kasi, hanggang nga dyan kapi, no New Year, kumapikapit ako, mablong takos kapi, sari yadi. Kasi, pulupulutan, madamdamanan, sarwaka, di madi New Year mo. Nagijay pa lang, naintawan pa lang, nagijay, takayan ti even natural man, maawatan na rita. But, daytoy may sursuron, jay in the spirit lang ti makareceive. Ngam isumat ti maka-change. Sumat ti makaitititunay nga prosperous life. Iti New Year nga umay. So nga talaga na iti maitit ti New Year ken ka. Awan ti New Year mo, no, haan ka na gito'y. The same kanto mo lang no bigat. Ngam no na gito'y ti receive mo, talaga nga ag-change ka ag-change. Awan ti haan nga ag-change ka mga accept dito'y. We need to be bold and be strong to believe, to receive. Kasla ka maamak ngay no maminsan nga mangibaga. Pero you need to be strong and be bold to accept the truth. Siya kididamok nga i-receive nga I am righteous. Jesus is my righteousness. Because ado ti magitkitak nga kurang ti biyag ko. Kaslak mabain. Mabain akpay nga may public. I am righteous. But the more is study can aramidak ni ag-change sa kag-change. So nga, tinmurudak nga mang i-receive even nagitidaduma nga nagbalinak in Christ. Iti kunada nga, your true identity in Christ. Are you willing? Nga-change. Kaya tuba ngagbaling nga talaga mapabarutinal daw. Isura ito timang change. So nga irugiyon tatang arabi. Tapno no bigat, may kayon maki-church, ada nagbalinan nyo, ada nagbaliwan nyo nga dagos. Kasi day by day na ito. Amen? Okay, so tumakder tayo. Hallelujah. That's my message for today. So kami meditate yun dito, uray kaslaawan trabaho yu, bigla nga maisabsabat, bigla nga maiururnos, bigla pa'y nga lumaing kayo, apay nga hanyo nakikita idi, naglakagayam ti bumaknang. When, no ag-work ti revelation ni Lord, naglakagayam. No ag-work ti wisdom na. Naglakagayam ti rumangay. Haan nga jay effort mo. Da jay blessing na tag-work. Ma-open dagi jay windows of heaven. Amen. Amen. Hangka marigrigatan. So God, the blessing of the Lord, it maketh rich. And He addeth no sorrow with it. They sorrow, painful toil. Ang inayon ni Lord, nga kaslakanwang.
Yes. Nagbalin lang nga kaslanwang ti tao because of curse. Ngaglingat ka sa kamangan. Tikata sa wanda ay kaslakag kalingatan nganuang. Ngam nag-work the blessing of God. Of course, aglingat ka no napudot. Nagtrabaho ka, pero haan nga na di kaslaka, maipako nga talaga kaslanwang. Amen. Hallelujah. Yes, amen. Naglakagayam ti rumang ay, no jay blessing of God the word. Hallelujah. Hallelujah. So nga ikararag yun, nagito iti ikararag yun, knowledge, revelation knowledge. Haan nga hid knowledge, revelation knowledge. This new year, the prophecy rumang IT Church and even our country Philippines, rumang IT Pilipinas, iti na ito'y panagturay ni Bongbong rumang IT Pilipinas. Manon ti prophecy dagiti prophet. Even binihin, nagprophesy ti Pilipinas, nga bumaknang ti Pilipinas. Now, kailangan nga sumabay tayo iti faith. Amen. We are rich. Naianak tayo ti baknang nga panikanak. Our blood is royal blood. Na ariyan nga blood. Na bindisyonan nga puli. Because hindi na born again tayo. Even our blood. Hanon nga sinner, jay blood tayo. Holy blood. Because our body became holy. So holy blood, royal blood, healthy blood. Amen. Holy ti babak na nga blood. Need to understand those things. Amen. Isungawan ti diabetes, awan ti high blood. Nadalusan by the righteousness and holiness of Christ. Your blood became righteous. Amen. Because you are righteous in Christ. Even your body, your bones. Hallelujah. Dito New Year you. Makita yun niya. Ilawag niya po Diyos ka tayo. Oh, let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, we ask this revelation knowledge. I-reveal mo in our spirit. Tinakayanakan mi. Tikinasya sino mikin ka through Jesus Christ by the power of your spirit, by the word of this gospel. Kadinay anak kami. Nagbalin ni Jesus nga righteousness mi. Wisdom me. Nagbalin ni Suna nga sanctification and redemption of our spirit, soul, and body. Father, i-reveal mo karag ito'y kakabsat tap no makita na titunay nga mang change. Tahang kami nga change iti outward appearance. Haan nga dejay di makabaliw ka na kami. Haan nga iti intellect. Haan nga iti knowledge of senses. But knowledge, iti revelation knowledge.
So Father, ito iti kailangan mi dito nga church. Kada Yesu amin nga na born again nga iyag mo to'y, i-reveal mo na gito'y, nga nagbalinanda, tulungan mi suda, nga mangi-confess, mang-believe, mang-receive, tulungan mi suda nga mang-awat. Oh, babaan ti Holy Ghost, nga na-receive me, tapno makita da no sino da, kati pakita mga awandan kin patay, awandan o je all life, inala namin ni Jesus, na dyan nga all life katinlansana ni J. Cross, so we are dead, dead to the world, and the world is dead to us. Nagbibiyagan ka na kami kat ni Jesus. Anan nga di old man, nga anak ni Satanas. Di anak ni Satanas is dead. So awanan ti right na ka na kami. But we have the right to trample his power by your name and by the power and anointing of the Holy Ghost. So Father God, I pray, itirating a new year, 2023, magkaroon na gitoy. Karagitoy nga revelation, ket ti panagrangay, ti spirit, soul, and body, even iti material things, ket karkarong ag-multiply. Karkarong ag-work, nga ba-open iti matami kay spiritual. Yes, Father. So, i-commit ko na ito yung congregation ken ka. Thank you. Nga pisinam isuda in the Spirit. Haan nga di makikita, ti pukusan da. Haan nga di temporary nga banag. Because temporary nga banag ket mapukaw. Tagitoy nga na-receive me in Christ ti forever. Ket ag-materialize maura di kailangan mi nga temporary ket may provide. Salamat, Father God, today nga New Year, nga naprotektaran kami by your life, by His blood, by His wisdom. Salamat, tadan ka na kami, kito ay kinarangay, naagasan kami, na set free kami, na save kami, na isalakan kami. Salamat, Lord, amin na gito ang inaramid mo, ket ag-work ka na kami. So amin na gito ang may, tirayti nga rabi, thank you ti covering mo kanakwada. At oray na walpas kami dito, agawid da, thank you, nga naprotektaran ti dalanda. Because of your holy angels, nga da nga nakadispatch nga kanayon, at tumulong ka na kami ng receive His salvation. Amin na gito, Father God, amin nga dayaw, panagyaman ko kwam. Amin na gito nga mangyari, ti biyag mi nga mamayat. Fruit of your grace, fruit of your life. Ket salamat, kababaan ka na gito'y, ma-enjoy mi ti biyag. In Jesus' name, Amen. Amen. Happy New Year.